Na području Zvornika je oko 3000 bespravno izgrađenih objekata. Najveći broj se nalazi u izbjegličkim naseljima, ekonomiji, ulicama i Branjevu. Gradska uprava je u prošloj godini nizom aktivnosti predstavila građanima značaj legalizacije, što je uticalo da veliki broj njih podnese zahtjev za legalizaciju. Više od 2000 zahtjeva za legalizaciju je podnešeno. Od toga je određeni broj završio postupak. Znači, ljudi su dobili ili naknadne lokacijske uslove ili su dobili naknadnu građevinsku dozvolu ili jednim rješenjem naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvolu. Nakon 2 godine od podnošenja zahtjeva, domaćinstvo Pajić iz ekonomije je prošle godine završilo proces legalizacije zemljišta i kuće. Moja kuća je 1/1, sad se tako osjećam i ovdje. Jer dok nisam to legalizovala, sve je bilo uzaludno moje, a nije moje. To je sve bilo tuđi, moraš reći. Tako da smo sad, hvala Bogu, rat, pa dok li, kako li, dok li Bog da života. Ratni vojni invalid Janko, koji je izbjegao iz Ilijaša, podnio je zahtjev za legalizaciju, ali zbog teške ekonomske situacije trenutno nije u mogućnosti da finansira nastavak postupka. Podao sam isto zahtjev za legalizaciju ovoga objekta, ali sam htio da i građevinsku dozvolu tražim 2.500 maraka za prevod sa poljoprivrednog građevinskog zemljišta. To kad bi dali u ratama, ja bi to možda i platio. Za prvi korak se odlučio i najveći broj domaćinstava u ulicama. Očekuju pomoć resornog ministarstva i razumijevanje lokalne zajednice. Svjesni su da legalizacija donosi sigurnost. Ne možemo, nemamo para, ne možeš legalizovati. Mi smo podnijeli zahtjeva. Nama obećaju da ćemo mi to dobiti kao neki popust i da bude naše, da 1x1 Zahtjev za podnošenje legalizacije u Zvorniku košta 2 marke. U zavisnosti od vrste objekta, veličine i lokacije, troškovi postupka su između 1000 i 2000 maraka. Svi koji ne podnesu zahtjev ulaze u neizvjesnost. Imaće tu neizvjesnost šta će biti na kraju sa njihovog objekta. Možda mogu biti dovedeni u situaciju da nadležna komunalna preduzeća ih mora isključiti sa svoje komunalne infrastrukture. Preporuka nadležnih je jasna. Da se podnesu zahtjevi za legalizaciju pa da makar i sa tim nekim prvim korakom, odnosno naknadnim lokacijskim uslovima, budu dio, da kažemo, legalizovanih objekata ili objekata evidentiranih za legalizaciju. Novo zakonsko rješenje je povoljnije od svih ranijih. Vlasnici bespravno izgrađenih, dograđenih ili nadograđenih objekata su dužni da podnesu zahtjev za legalizaciju do kraja godine i na taj način spriječe pokretanje procedure o rušenju.